Ассалому алайкум ҳамкорони азизи гиромӣ, он шахсоне ки нав ба командаи мо омаданд, нав ба лоиҳаи мо омаданд, акнун кори моро омӯхта истоданд. ҳар як шуморо аз сидқу дил пешвоз мегирам. номи мо Юсуфҷон Тухтаназаров ва ман гӯем ки ҳамин мураббии шумо дар ширкати Фаберлик мебошам, ки ба шумо ҳамин кори моя, бизнеси моя аз нол омӯхтана сар мекунам. Я мо бо шумо якҷоя, яке шумо бо тоқагине, мо тамоми командамо якҷоя бо шумо омӯзишҳоро мегузарем ва якҷоя пешравӣ мекунем. Ин омӯзиши аввалини мо, ин омӯзиши шинос шудан, яъне ки мо бо шумо шинос мешавем, шумо бо компанияи Фаберлик шинос мешавем, бо имкониятҳои ширкати мо шинос мешавем ва ғайра, шутоби ки фаҳмем ки вообще гап дар бораи чӣ рафта истодааст, чӣ хел даромадаи калон мегирем ва ғайра. Ва ҳозир бошад ман презентатсияро гирён мекунам ва дар презентатсия мо бо шумо камтар суҳбат мекунем. خب بیاید اکنون دوستان عزیز با شما کمتر شناس شویم. چه خیلی گفتم، نام من یوسفجان تختنظرف، یکی از دیرکتوران شرکت فابرلیک می باشم و خیلی بسیار آموزش ها میگذارم در بسیاری کنسولتانتان شرکت، دیرکتوران شرکت فابرلیک و بسیاری آموزش ها گذراندم در مسئله بیزنس، در مسئله پیشروی بیزنس و نمی خیلی علاقه کار کرده ایستاده‌ام. لیکن وقتی که من سر کردگی بودم، در دوره مکتب خونیم سر کردگی بودم، کمتر فروخته، کمتر گویم که همین کار کرده دیده و آهسته آهسته همین خیلی پیشروی کردن گرفتم. یعنی یک خیلی فکر میکنن که ما با آسانی به یگان دشواری گویم که دیرکتور شدگیم، به یگان دشواری گویم که کارمان پیش رفته. این خطاگی کلونای ما، هر یک آدمی که آمد اول یگان چه نمیفهمد، اول می آموزد، می بیند، یک ویدیو 10 بار می بیند. مثلا من خودم هم یک ویدیو چند بار می دیدم، بعد یک چه می فهمیدم. برای همین همه این آهسته آهسته می شود. از وقت به نگاه کرده، وقتی که شما کار میکنین، وقت گذشته آهسته آهسته اوجا فهمیده پیشروی کرده میگیرین در همه جای. الان خیلی در یگان جا شما رفته یک بار ببینیم که یگان استاتوسی بلند بر رسیده نمیتونین. و من نوارها میبرم در یوتیوب، بسیار در یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک، در باره پیشروی بیزنس، در باره مصلحت ها، عیناً در باره بیزنس، سودا و غیره میتونین در اومده پاتیساس شوین. برای اینکه تماشا کرده تونین نوارهای ما و برای اینکه ما رو گم نکنین، میتونین که با همین سوسیتابی که من هستم پاتیساس شده مانین. بسیار چیزای خوب، نوارهای خوب میبرم. خب بعدا ما چیکار میکنیم؟ ما با شما برای پیشروی عالی، برای اینکه ما با شما خوب پیشروی کنیم، یعنی که تستر در وقت کوتاه و زودتر با درآمدهای خوب برایم، 3 زینه آموزشی رو میگذاریم. 3 زینه آموزشی یعنی etaپ یکم این شناس شدن. زینه اولین این شناس شدن است. شناس شدن چی معنا رو دارد؟ قریب تمام آدمانی که با لایحه ما میآیند درباره شرکت، بیزنس با فابرلیک و امکانات‌های بیزنس یگان تصورات ندارند. مثلا که محصولات شرکت را دائما استفاده برندم، یعنی یک خیلی آدم هستند که پستان باری شرکت یگان کس خریدگیان، استفاده بردگیان، مثلا که کمپانی محصولاتش را میدانند، لیکن درباره بیزنس، درباره امکانات‌هایی که کمپانی دارد تماما تصورات ندارن. یک خیلی آدم تماما فابرلیک چی نمیدونن، فقط همین 2 بار شنیدگی که همین خیلی کمپانی هسته تمام. برای همین ما با شما یکم etaپ این شناس شدن، یعنی شما پول راست شناس میشوین که کمپانی فابرلیک چگونه کمپانی، چگونه امکانات دارد، چه خیلی محصولات دارد، لایحه ما لایحه فابرلیک فوریور چگونه لایحه با شما چی یاردم میرساند. همین چیزای ما با شما میگذاریم تا شما خوب شناس شوین. یک گویم که یک چیز فهمیده بعد کاری خودتان آغاز کنه. خب انا کنه زینه دوم، وقتی که شما شناس شدین، زینه دومی ما با شما میشود بیزنس رو پیش بردن رو یاد میگیرین و برای درآمدهای اولین حرکت میکنین. یعنی ما شما با یاد میتیم چه خیل گویم که 50-100 بال کرده میتونین، چه خیل با شناسای خود کار کرده میتونین، چه خیل در اینترنت کار کرده میتونین، چه خیل رکلام میکنین. همش یاد میتیم. اوجه یکمین درآمدهای خودتون کار کردن سر میکنیم. برای چی؟ برای اینکه انشالله کار کردن سر میکنیم. برای اینکه ما در زینه دوم هر یک آموزشی که میگذرانیم ما
вазифаҳои хонагӣ метиҳем. Яъне як омӯзиша дидем, гӯем ки дар бораи гӯем ки маҳсулоти компания шинособӣ реклама кардан, дар бораи реклама кардан ёд гирифтед. сразу уже мо шумо ба чӣ хел вазифаи хонагӣ метиҳем, сразу уже реклама мекунем, вазифаи хонагӣ иҷро мекунем, уже якумин пулотона кор кардана сар мекунем дар зинаи дуюм. ин беҳтарин як система аст ки ба шумо хеле ёрдам мекунад ки айнон мо ҳамина тайёр кардагем. сеюм этап донишҳои бақувват барои бизнеси худро дар дараҷаҳои олӣ баровардан. Яъне ин уже дар бораи психологияи фурӯш, санъати фурӯш, командаи бақувват кардан, командаи мотиватсия додан, мотиватсия барои худатон, ҳамаи ҳамин донишҳои бақуввате ки барои пешравии бизнеси шумо лозиманд, ҳамаша мо дар сеюм этап ба шумо ёд метиҳем. барои ҳамин бо мо бошед, имрӯз бошад мо бо шумо дар се мавзӯъ суҳбат мекунем. натарсед сразу се мавзӯъ гуфта, барои ин ки ман шумо ба қисқа гуфта мегузарам, чтобы ки шумо ба фаҳмон бошад, лӯнда бошад ва кори шумо ба гӯем ки фаҳмидани шумо чтобы ки осон бошад ва вақта кам гирад. мисол се мавзӯи имрӯзаи мо: якум, Faberlic чӣ гуна ширкат аст, дуюм дар бораи лоиҳаи Faberlic Forever ва сеюм ин се имконияти ширкати Faberlic. хоб компания Faberlic ин заводи компанияи мо мебошад дар шаҳри Москва. компания мо заводи худашро дорад. На ҳама компанияҳо заводи худашро дорад. шумо ҳамин чӣ ҳам бояд фаҳмед ки компания мо дорад заводи худашро, ки ин яке аз тарафи беҳтарин аст. ва ҳамин хел истеҳсолот мешавад дар компанияи мо, яъне чӣ хел ки мебинед шампуно, ҳамаи ҳамин чизоя дар заводи худ компания мо мебарорад. ин склади компания мебошад. яъне ман ҳамин хел суратҳои монда шумо ба нишон метиҳам. ва ин шахс бошад президенти ширкати Faberlic Алексей Нечаев, ки ҳамин ширкатро асосгузори ҳамин ширкат мегӯем. ва барои чӣ нишон додистам президенти ширкатро? барои ин ки шумо фаҳмед ки даже президенти ширкати Faberlic ин мард мебошад ва гӯем ки бисёри мардҳо дар ин бизнес омада муваффақиятҳои баланд ба мерасанд, барои ин ки бизнес якум дараҷа ин кори мардакӣ, якум дараҷа, чем занҳо, мардҳо бисёртар ба муваффақият мерасанд ва тамошо кардан гирем, шумо бо фаҳмида рафтан мегиред. хоб огромный ассортимент, яъне ки ассортименти ширкат, намудҳои маҳсулоти ширкат хеле калон аст ва барои тамоми оила чизои лозими аз 0 сола то 70 сола ҳамаи маҳсулотро компанияи мо дорад. зиёда аз 10,000 намуди маҳсулот ва дар ҷаҳон компанияи мо якум ҷойба меистад. аз рӯи зиёдии маҳсулотош дар ҷаҳон якум ҷойба меистад аз дар байни ширкатҳои шабакавӣ. шумо ябор тасаввур карда бинед, яъне зиёда аз 10,000 намуди маҳсулот дар 4 равиш. ин якум ин гигиена, ҳар хел шампуно, собуно, зубной паста, ҳар намуди гӯем ки собунои моеъ, собунои сахту, ҳар хел намуди маҳсулотои гигиенӣ барои хона, барои тозагии хона, барои шустани коса, табоқ, ҳар гуна маҳлулҳо барои тоза кардани чангу ғубор, гӯем ки плитаҳо ва ғайра. хеле бисёр намуди маҳсулотҳо барои тоза кардани хона, барои хона. ва сеюм намуд ин саломатӣ, яъне саломатӣ гӯем ки витамино барои қанд, асаб, дил, ҷигар, рӯда, кирм ва ғайра. витамино, чойҳо, коктейлҳо барои хароб шудан, диетически хӯрокаҳои диетикӣ ва ғайра. ва чорум ин либосаҳо, тарпӯшҳо, носкиҳо. ин аз 0 сола то 70 сола мардҳо, занҳо фарқ надорад. парфюмерия, ҳамаи намуди маҳсулотро компанияи мо истеҳсол мекунад, кремо ва ғайра. ва дар сайти компания агар ки дорен, шумо уже мобилни приложенияша скачат кардагин, логин парол дорен, дуромада тамошо кунед. ҳозир гап занам, я 1 соат вақти мо меравад барои маҳсулоти ширката номбар карданда. барои ҳамин просто дуромада тамошо кунед, уже ҳамин хубтара, чем гуфтан. ин рӯйҳати давлатоне ки ширкати Faberlic кор мекунад. ва компанияи мо чӣ хел ки мебинед, уже зиёда аз 25 сол мешавад ки дар зиёда аз 45 давлати ҷаҳон кор мекунад. яъне 25-27 давлатта доставкаи вай дорад, қонунӣ кор мекунад. ва мондагӣ давлатҳо доставкаи маҳсулот дорад. бубинед чанд
گویم که دولت ها در کمپانی ما کار میکند. یعنی این معنی این دارد که شما میتونید که در تاجیکستان ایستاده در انحمیق دولت بیزنس خودتان پیش برید. یعنی شما تلفن دارین، اینترنت دارین، تمام بیزنس خودتان پیش برده میگیرین. فرق نداره روسیه، ازبکستان، کجایی که نباشد شما بیزنس خودتان پیش برده میگیرین طریق اینترنت که این بهترین امکانیت های باور کنید. برای اینکه یک تا تاجیکستان باشد ممکن دشوارتر میشه پیشروی کردن. اینجا به دست 45 دولت. خب انا کنون درباره لایحه فابرلیک فوراور. لایحه فابرلیک فوراور ما این لایحه همین تشکیل کردگیم که یعنی من شما به یک سوال میتونم، انگشت بقوت است یا که مشت بقوت است؟ البته مشت بقوت است. یعنی وقتی که ما این لایحه رو تشکیل کردیم ما چیکار کردیم؟ همه دیرکتورانی همین کمپانی فابرلیک، بسیاری دیرکتورانی تاجیکستان خواستیم که با یکدیگر یاردم کنیم برای اینکه پیشروی خوبتر شود و هر یک شخص کمتر دانش خود را به همین لایحه درآورد و همه ما یک شده همین لایحه رو وای کردیم، تشکیل کردیم. یعنی وقتی که شما میبینید شما میگم که شما رو تمام لایحه دستگیری میکنن. یعنی شما یک خودتون کرونا کار نمیکنید، شما تمام لایحه دستگیری میکنند، یاردم میتید که این به شما سخت دست و یک که دستگیری سخت برای شما. و این شخصان دیرکتورانی لایحه ما میباشند. ما همه وقت گویم که صورت میگیریم چی میکنیم؟ چخیلی که میبینیم ما همه وقت جمامت های خوب میگذاریم، جمامت ها برای اینکه ما پیشروی کنیم. ابمن اپتو میگه هر یک شخص از تجربه خود آموزش ها میگذارند، جمامت ها میگذارند و تبریکات های خیلی عجایب میگذارد که در اینجا من هم هستم که تبریکات های خیلی عجایب میگذارد. وقتی که شما پیشروی میکنید یا میخواد شما رو با دستگیری میکنند. یعنی که همیشه لایحه ما همیشه لایحه که هم مرد ها هم زن ها اینجا به گپی کاری مردکی کاری زنکی نیست، همه ما اینجا به پیشروی کرده ایستاده ایم و همه ما همین بیزنس رو پیش برده استیم. برای اینکه اینجا به بار فروخته گشتن یا کسمتیک فروختن در کار نیست. شما وقتی که کار میکنید میفهمید. و به درباره 3 امکانیت شرکت فابرلیک با شما صحبت میکنه. خب 3 امکانیت شرکت فابرلیک درباره همین چیز وقتی که ما گپ میزنیم اونجا همین امکانیاتی که شما میدونین، شما همین امکانیت هم آدما در گپ زدن میتونین که اونجا یکمین درآمدتون رو کار کنین. این فوندامنت 3 امکانیاتی که کمپین برای آدمایی که میبیان رجیستراسیون میشن پیشنهاد میکنن. این چه شما باید که همچون دو کاراتو چند 4 انمی خیلی باید که دانیم. برای همین خوب گوش کنین، دفتر روچکاتون تیار کرده که باشین، دفتر روچکاتون نوشته روین. ببینید یکم روز شما باید که سریوز نگاه کنین بیزنس با. اگر که شما سریوز نگاه کنید خیلی شد نشد پروست ویدیو تماشا میکنم برای اینکه یوسف گفت یا که کس دیگر من دست فلکش روی کرد بین تماشا کن گفت برای این تماشا کردم گفته پروست کشادگی باشه، شما هیچ وقت پیشروی نمیکنین در این بیزنس. برای همین دفتر روچکاتون گیرین نویسین. خب 3 امکانیت کمپین. یکم امکانیتی که کمپین پیشنهاد میکند خریدار چی ها میگیرد وقتی که کمپین فابرلیک با آمد؟ یکی از بهترین خریدارای کمپین فابرلیک من میباشم. ما خودمون که تمامی اویلمون که تمامی که خشت برامون خریدار بهترین شرکت فابرلیک میباشیم. برای چی؟ برای اینکه ما هم خیلی ارزان هم کمپانی نه تنها برای اینکه ما با مثلا پولی نقد میتید، این یکی از سبباش. یکی گلمی سببش همینه که به حد ارزان، صفتش خوب، باوریناک و غیره. یعنی ما اینجا به نویسته ماندگیم سکیتکا از 20-26% به همه نموج محصولات ها، یعنی 10,000 نموج محصولات همش به شما به 20-26% کمپین سکیتکا میتید به خریدار. شما تصور کنید مثلا مغازین میروین شما با 5% بازور سکیتکا میکنه. اگر که سکیتکا کندم ایتا ما با مثلا که در سوپرمارکت ما در شهر ما کوپونا میفروشن،
купона 20 сомон да мехарем 5% скидка, 50 дирам мешад, чанд дирам мешад скидка 5%, агар ки ҳисоб кунем. Инҷо шумо да 20-26% скидка. Плюс брендови маҳсулот. плюс ин тӯҳфаи гуногун, тӯҳфаҳои гуногун шумо метавонед беҳтарин тӯҳфаҳои ай компания бигирен барои худатон. Ягон кас шумо намега ки мисол ай магазин вақте ки шумо шампун, собун, зубной паста харӣ меравен магазин супермаркетон, намега ки ман амин намедонам 200 сума духӣ ту ба падарка барои харид кардагид гуфта ягон кас намегӯяд. Инҷа ба шумо ба тӯҳфаҳои беҳтарин метиҳад, тӯҳфаҳои гуногун, ҳар каталог. вақте ки одам нав омад сарфаи буҷаи оила, яъне ки пула эконом мекунед. хуб сарфаи вақт, шумо магазин ба магазин намеравен, бор намекоен, вақттон эконом. мисол ки кор даен, хона даен, куҷо даен ки набошен, донишгоҳ даен, просто дар телефон чизе дар кӯлтон заказ мекунен, 10-15 минутта шумо ба 1-2 рӯзда уже оварда мерасонанд то офиса. даже як ҷанчатон баем кунен рафта биёрад мешад бора заказотона. через эсхата онлайн ам пулаша супорӣ мешавад, через терминал супорӣ мешавад. хуб маҳсулотҳои босифат ва боваринок, яъне ҳар як маҳсулоти мо ин худ ба худ намебурояд. дар лабораторияи компанияи Faberlic ва мекунанд, забитат мекунанд, патентоша мегиранд, аз кимчанд назоратҳо мегузаронанд, ин маҳсулот аз тафтишҳо мегузаронанд. ана баъд гӯем ки ҳамин чиз дар каталоги компания пайдо мешавад. яъне як чизе ки дар компания пайдо мешавад пеш аз он ки дар ҳамин журнал пайдо шавад, аз кимчанқа гӯем ки тафтишотҳо мегузарад, комиссия мегузарад. барои ҳамин мо натарсида бо боварӣ аз ширкати Faberlic харидорӣ мекунем, барои ин ки ба сифаташ ҷавоб медиҳад, барои ин ки ин бренда, яъне вақте ки мо ай компания мехарем, мо гӯем ки бо боварӣ мехарем ай компания. ва магазин вақте ки мехарем, чӣ мехарем шумо мисол ки намедонем, мумкин фалшивия, мумкин ва вақте ки шумо ай официални сайти компания дуромада заказ мезанен, ай сайти ки компания ба шумо додааст, ҳеҷ ка вая алиш карда ягон фалшивӣ карда наметавонад. барои ҳамин мо худамо якум дараҷа беҳтарин харидори компания Faberlic. дар хона мо ҳама чи ай Faberlic, шампун, собун, зубной паста, духӣ, дезодорант, ҳама чизе ки мо мехарем аз ширкати Faberlic аст. خب даромади иловагӣ, ин дуюмин имконияти компания. хуб гӯш кунен, қайд карда рафтан гирен. дуюмин имконияти компания даромади иловагӣ, яъне ин чӣ маъно дорад? шумо вақт метавонем просто дар бораи ана ҳамин чизое ки компания дорад шиносои худатон ба хеши табор, янга, тағо, ака, додар, просто ҳамин одамо да гап занен ва метавонем ки гӯем ки аз заказои онҳо ясум кор кунем. мана масалан шумо просто метавонед гап занед ки ман ҳамин чизи компания истифода бурдум, мисол ҳамин шампун истифода бурдум, пони ҳамин гӯем ки мӯи сарама чотки кард ёки чӣ мегем кепаки мӯи сара нес кард, гуфта просто гап занедам, уже одамота завқш мебиёд, заказ мекунад. компания мо брендаи одамо мешиносанд. шумо просто метавонед ки дар бораи ҳамин чизо гап занед, ай шиносотан заказ ҷамъ кунед, ясум дусум кор кунед. ин баракати киста, яъне даромади калон не, баракати киста. барои студент раҳ киро, абед пули, мисол пули МБО масалан, ва тӯҳфаҳои гуногун мегирен ай компания ки ҳамин падаркотонам фурӯхта метавонед ки бо ай падаркотонам фурӯхта бо суми навз кор кунед. чӣ хел ай шиносо заказои хуб ҷамъ карда метавонед, заказои калон ҷамъ карда метавонед. ҳамаи ина мо шумода ёд метиҳем. яъне шумо хавотирӣ нашавен, ғамаша нахӯрен. то сеюмин имконияти ширкати Faberlic, сеюмин имконият ин бизнес бо Faberlic. айнан барои ҳамин чиз мо шуморо даъват кардагем ва айнан барои ҳамин имкониятҳо ман омадагем. дар бораи бизнес бо Faberlic пурратар, яъне ки то чанд қадар шумо даромад мегиред, чанд қадар пул кор мекунед, одамо чанд қаги пул кор кардастанд, чӣ хел мо шумода сахт дастгирӣ мекунем барои пешравитон. ҳамаи ина дар видеои оянда, дар видеои дигари мо бо шумо суҳбат мекунем. ҳозир бошад дар бораи преимуществоаш, яъне дар бораи он ки шумо дар кати компания Faberlic бизнес карда шумо чӣ мегиред, дар бораи ҳамин чизо суҳбат мекунем. якум ин даромади доимо афзоишёбандаи беохир, яъне вақте ки шумо кор карсодед, даромади шумо ҳама вақт афзоиш ёфта мегирад. вақте ки ягон корхонада кор мекунед, 1000 сум ойлӣ гуфт, ҳамин 1000 сум ойлӣ кати меистед. чанд суме ки чанд қай ки шумо зур кор накунед, агар ки дар як чанд сол мумкин ягон 1200 1300 мекунад.
потолок 2000 сомон. вақте ки шумо профессионал мешавед мумкин бо камтар зиёдтар мекунад, не ки инҷа даромади шумо ҳама вақт афзоиш ёфта мегирад, чанке ки худтон хуб ҳаракат мекунед, хуб меҳнат мекунед, ҳамин қадар гӯем ки даромади шумо афзоиш ёфта мегирад. боз даромад ҳар 21 рӯз 18 бор дар як сол, яъне мо ба ҳар 21 рӯз компания даромад мегирад. дар кори оддӣ шумо ба дар як сол агар ки 12 бор маош диҳанд, мо ба 18 бор маош медиҳад, ки чанд бор баланд, яъне ки бисёртар. ва плюс вақте ки шумо хуб кор мекунед, инҷа бо мукофот пулиҳо ай 8000 сомон мукофот пулиҳо сар мешавад, ай статуси директор ки дар бораи инам дар видеои оянда суҳбат мекунем. мукофот пулиҳо ғайр аз маош, ин ҳозир ҳар 21 рӯз маош мегиред, боз ғайр аз маош мукофот пулиҳо, бонус пулиҳо, саёҳатҳо ба дигар давлатҳо аз ҳисоби ширкат. хоб баъдан вақти кории озод, яъне ин беҳтарин тарафаш. вақти кории озод, шумо донишҷӯ ҳастед, шумо хонашин ҳастед, шумо подавон ҳастед, шумо усто ҳастед, фарқ надорад шумо кӣ ҳастед, вақти кори шумо озод аст. телефон дар дастро дар ҳама вақте ки холӣ ҳастед кор кардан мегиред, дар ҳама вақте ки холӣ ҳастед кортонро пеш бурдан мегиред. яъне ман мешиносам одамое ки ман худам донишҷӯм, ҳамин бизнеса бурдестум. бо плюс ман мешиносам одамое ки подавонӣ мекардан, ким чанқа гӯсфанду гӯсалои мурғо хеле ваё доштан, ки ҳозир дар Фаберлик кор карда аз чиста пули Фаберлик уже хонаи мошин харидан. мешиносам одамое ки тамоман дар зиндагӣ сатҳи зиндагишон хеле душвор буд, шароитшон хеле душвор буд. ҳозир гӯем ки аз душанбе мисло ки хона харидаган айцентр, яъне ки хеле историё хеле бисёра, мо оли дар видеои оянда нишон медиҳем, худтон мебинед ба чашми худатон. Сами главни вақти кори озод, яъне ки инҷа хеле гап нест ки ман кор дорам, ман успеҳ намекунам, хеле гап нест. хоҳиш бошад, агар ки одам кор карда мегирад. хоб чорум, бизнеси қонунӣ, ин хеле муҳим. бизнеси қонунӣ, вақте ки шумо кор мекунед, шумо қонунӣ даромад мегиред. як компания ягон хел корҳои баҷоӣ намекунад, ягон пули баҷоӣ шумода наметиҳад, ҳамаш қонунӣ аст. хоб панҷум, ҳамчун мерос ба фарзандонатон шумо кори худатонро монда метонед. яъне вақте ки шумо, яъне ки ҳамин бизнеса шумо парвариш карда, гӯем ки бизнеси калон сохта, бо даромаднок сохта, аз даромади ӯ баҳраманд шуда, аз меваи ӯ баҳраманд шуда, баъдан ҳамин бизнеси тайёра ба фарзандонатон дар оянда монда метонед, ё ки метонед ки ба ягон кас тӯҳфа кунед. яъне ки ин бизнеси 100% аз шумо аст ки документально метонед ба ягон кас ҳам бигзаронед. ва ин буд имрӯзанги мавзӯи мо. ташаккури зиёд ба ҳайраки шумо ки то охира тамошо кардем. чӣ саволот дорем ба он одамое ки ба шумо ҳамин видеоро равон кардан, роӣ кунем, нависен саволотона, ё ки дар комментариҳо нависен, чӣ ҳиссиётҳо дорем дар комментариҳо нависед. ва то дафъаи дигар саломату сарбаланд бошед.